beri alam ayo. Ayo bener. Cakep. Ini keluar belum? Sikat. Anjing sia. Tuman teh. Ya. Ini udah gede mah. Entar lebar. Udah guys. Oke. Biasanya sok leutik euy. Tah nyamperkeun si kayak si katak. Aya ieu aya. Burial dulu. Tep. Ayo. Tep. Burial ge. Dah. Jero itu. Tep. Wih. Anjir. Uy. Tep kena. Buat tuh. Waduh. Nah, sigap. Terlihat dulu. Diutakeun deui tong anjir. Anjir. Benang. Utahkeun deui bener. Bagoy. Dah keluar pot. Bisa ada ini coklat ya. Daging dah hungkul. Hayang 2 kali itu sebeun. Can lapareun. Mas. Ya. Terus gare terus. Tep. Tep. Tuh balik tuh. Mana pinya? Wah, jauh. Gas yang Liangna ieu tah, yang tah. Rupana gede teuing urang. anak kodok. Untuk umpan ini pakai umpan kodok ya. Pembunuhan euy. Subuhun. Besur. Coplok nyer. Itu benang. Teu beunang.
Nyedot gitu Oh. Duh, besar boy. Wajib boy. Superman. Kelihatan mana? Aduh. Madap. Madap. 3 kilo lumayan dah. Jeronya. Madapnya. Kemudian kalau luar cuma masih digere-gere. Menjelang sore